अहानबदा ngasi gi maroi ba pausing pizari Humdra Suba Territorial Army Day Palan Thoram Pangthokre Territorial Army na lamdamasida achoba thodang lori haina Chief Minister N Birena haikre Mahiroi Bebisna mihat January ba mioi sing laingak na hagtheng nana amasung nakoi nana kangkhatuna thamna na ba hotnare haina MLA KI Joy Kishan na laingak ta maral sikre Amadi laingak ki sinmi singna mathau ningthina tawnana ba amadi senza thumja thingnana ba thaurang kaya lokhat le haina Chief Secretary Suresh Babuna TOMTV ka khanana unaba amada phongdokre Kurumzari Times of Manipur gi numidang pau miyeng tabi ba punamakpu ARUNBALA taramna oksari ngasigi marui ba pausing miyamda sandokna pizari state asigi mahousa gi fibam hanjinba amadi santi lehenbada Territorial Army nasu achoba thodang ama lobasi yamna thagatningai ni masina saukhat thorang paikhatpada achoba mateng oiri haina Chief Minister N Birena phongdokre wafam asingasi ahanba Manipur Rifle gi banquet hall da pangthokpa Humdra Suba Territorial Army Day gi palan thoramda phongdokhibani Manipur Sarkar na sinduna pangthokiba thoram aduda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Su Thauromapu Oina Sarugyaki Chief Minister N Birena Makha Taraduna Citizen Army Haraga Khangnaba Territorial Army gi chamaga humphumanga suba Infantry Battalion asi Manipur gi haukiba naha oireba ngaktana semkiba Territorial Army gi unit amani unit asina laibak asi semgatpa yauna laibak asigi santi ngaknana ba honabada achoba thodang lauke ngasidi laibak asigi mafam kayada Territorial Army na achoba thodang lauri sahi khara asida state asida ing tappa laibak ama oirakpadagi ngasidi numidang athengwa fawba lalon itiki thabak sing taunari North East ki oina micro Industries Unit registered tobagi sangdagi state asigi oina micro industry unit leasing tarahumdoi henba register toropasi achoba kudam amani state asigi miyamgi punsi ingna sikna laibada state force amadi laiba paramilitary force sing Territorial Army singna loba thodang sing asi thagatningai ni haiki Our people are so, our youth are so energetic, so innovative, and they want to do something, but earlier we were not giving them the space to work. We were never giving them to space to explore their ideas. So this is all because of our all efforts, and I thank all of you and the people of the state. I also assure you that the state government will extend all support to ensure that a security environment in the state continues to improve so that development momentum, as I mentioned just right now, in the state is maintained. Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na kumja lising amaga nimfuga mapan gi October mapan da haudokiba Territorial Army na state asigi yauna laibak asigi yaifana ba thabak kaya tawba unit amani matam amada irang kaya lairamba state asida Territorial Army na laukiba thodang aikhoina kaufam thokte miyam ga punna Tina tona duna yamna nungsi chanaba lainana ba honabada achoba thodang lauke matam amada Indo-China gi landfam aduda Territorial Army na utkiba thauna aikhoina kaufam thokte ngasi Humdra Suba palan thoram asina aikhoina ikai khumnaba utpa habisi yamna maru oi haiki But if you come to Northeast, it's a place like Manipur. Here the personals look different from the local populace and that they are not able to talk, most of them, and so many things, problems are there because of that. It is very, very difficult for the personals of the army, CRPF and the BSF to merge or to be able to come to terms with the local population. This is where I think the importance of Territorial Army is to be noted and to be appreciated. Sri Sri Bal Mukunda Dev Government Music College ki artist singna Saiho Isai Saktuna Hugdokhiba Palan Thoram aduda KFNPD Minister K Syam, Education Minister TS Radishyam, Deputy Speaker K Ravindro, MLA Singh, IGR South Yankhai ke tare suba Mountain Division Chamaga Humfumanga suba Infantry Battalion Chief Secretary DGP Civil Amadi Police ke Makok Thongba Official Singh Army Paramilitary Force Army Singh Amadi Territorial Army ke Personnel Singh Amadi Makoi gi imung manung Singh su sarugyakhe
Mahairoi Bebisna Mihata Chennai Haina Chingnoriba Houzik Police na Faduna Ladiba Landhoni Amadi Mahaki Imung Manungi Miyoi Singh Zelda Laibagi Mahutta Jenimsta Thamlibasi Kari the Yumpam Orega Thambano Haina Thangmaiban Kendrugi MLA KS Zoe Kishana Fongdokre Wafama Singasi Kwatong the Laiba MLA Yumda Pangtokpa Paugi Mipamamada Fongdokibani MLA KS Zoe Kishana Makha Taraduna Mahairoi Bebisna Misi Asigi Matangda Zesina Akanba Kongjang Kaya Sangsinduna Lakli Houziksu Akanba Kongjang Kaya Sangsin Kikadori Misi Asigi Matangda CBI da Sinanaba Tigatnaba Hansi Harabasu Kiduna Laire Misi Asigi Matangda Singnai Hariba Faduna Laiba Landhoni Amadi Mahaki Imung Manungi Miyoi Singh Zelda Thambagi Mahutta Jenimsta Thamli Thodok Adu Thoktingai Mamang da Su Faduna Laiba Landhoni Amadi Mahaki Imung Manungi Miyoi Singh Doctor da Sek Taukiba Laeng Kiba Lairabra Ngasi Fauba Zelda Laibagi Mahutta Jenimsta Thamduna Lairibasi Karamba Doctor na Yengsinbage Mari Lainaba Doctor Singna Kari Karamba Lainano Haibasu Ningthina Kangande Kaya Yamna Luba Lainano Haibasu Miyam da Kanganbasu Laite Karigumba Court na Makhoi Asi Belda Thado Kiba Tarabasu Makatana Hospital Adumak Laigadra Haibasi Achobo Wahang Ama Oiri Paliba Laingak Asina Mihatpani Haina Chingnuriba Miyoi Singh Asi Hakthengnana Amadi Nakoinana Saugatli Haibasi Mayek Sengna Takle Haina Haiki Doctor Rosu Kumbi Oba Taurueva I challenge Taurisini Mamang the Sum Hospital and by history Tenate Aduka Asukuirabase Hospital Adum Layu Hospital Sita Kari Pium the lady Karam Guba Lainano Masiadum Ikankanara from them. Aduna di Lenga Asina Mihar Pasiga Marile never say Kankana Bohone Asing Putona Hona de CBI the Sina with the Lenga Asina Ki I say Masita Saint the Single from me. Zazman di Manipuleva Miamna Tobi. Masi you never upon never. Who's it at the Jing young view? Kari Pium Lake. Doctor Rapona Lao to be over. Mana lari bela si lainani masih hospital ada at least tahun pota daya ada lainani magi mamangi anawe history si lain in case high court na thado gasu masih another man si lagi tamnen high si adu ida koi thaja ke hosi loikang khangna bo apa ne masih ne iseng sang na ta mihat pani ana singnari be mioi ai mihat pa khangri be nam si na mihat pani high roi mihat pa natra mihat pani singnari be mioi sing si o mena direct natraga indirectly support we have say hoji lay PMs na khang Lainga Kasigi Tongan Tongan Ba Loisang Singda Tabak Toriba Sinmi Singna Matam Chana Mathoning Tina Tohanba Amadi Senza Tumza Lahendanaba Taurang Kayal Okatpa Hore Haina Manipur Chief Secretary Suresh Babuna TOMTV News Ka Khanana Unaba Amada High Craig Ngasi Manipur Lainga Ki Yanglen Saru Oriba Secretariat Ki Khathangba Saruk Talaiba Mahaki Office ta Unabada Mahakna High K Lamdam Masida Ban Amadi General Strike Torok Matamda Laingak Asigi Tongan Tongan Ba Loisang Singda Tabak Toriba Sinmi Singna Kudong Chawa Loduna Office Karaktabagi Hainabi Amalairi Masi Kokhanabagdamak Laingaki Makada Tabak Toriba Sinmi Kuding Makta Ban Amadi General Strike Lairabasu Matam Chana Office Kananaba Amadi Kumnanaba Aiba Cheral Pidana Kanghan Kre. Band doesn't mean that people take advantage and sit at home. They are supposed to come to office. So these 220 people who were found absent on that day, we have issued the order for cutting the salary for 1 day, not for 1 month, for that particular day. So that is to be adjusted in the salary bill that will be prepared for the next month. Lainga Kasigi Makada Ladiba Loishang Ayambada Tavok Ama Taunanaba Amadi file Ama Lananaba Honabada Sinmi Singna Angak Pomo da Senza Tumza Tobagi Tavak Jatare Sel Pidrabadi Tabak Amata Pangtokre Haina TOMTV na Hangba Wahangi Pakum Piraduna Chips Secretary Suresh Babuna Haiki Lainga Ki Loisang Singda Angak Pop Fangna Senza Tumza Tobagi Chang Wangkatle Havisi Miam the Fong Nangana Wafa Mama Oirakle Ngas Masi Tingnanabagi Damak Laingak na Lokatpa Anoba Kongtang Ama Oina Atuba Matam Dagi Laingak Ki Loisang Singda visiting hours ki Matam Asi Numit Kudingi Nungtil Fung Ani Dagi Pung Mari Fawa Oina Nabahonaragani Highway Yauna Wafam Kiamsu Fungdoraki. See, we will allow visitors between 2 to 4 o'clock in the afternoon. Earlier we have on alternative days. So it is too confusing for people also to know. So people should know one simple language that they can come to Secretariat and meet the officers between 2 to 4 o'clock. Not the whole day as they like. And it's not also alternate day. Alternate day means again people from far-flung area,
remote areas when they come, they don't know. They come here and they found secretariat is not allowing them. Now you see earlier, the attendance used to be 150 before 10 o'clock, 10:30, before 10:30. After we started this action, now the attendance in the morning was around 530 by 10:30. Earlier it used to be only 100, 150 like that. So people used to come earlier leisurely at 11, 11:30, 12, then put attendance casual way. Now at least people are aware that they have to come to office by 9:30. Howzik Paugi Merthan attend break amatang luxury. Nupi ekhoi gidi khongthang khuding seksiningai ngaktani. Mafam matam khudimakta aina cheksinduna talakli. Adubu mahausayi khongchatnina khudung thiningai atumak oi. Manipur da ahan boina iramdam masida sajaba ningol khudo. Adubu ngasidi ekhoi chingnaningai oidre. Aikhoigidamak Bright Enterprises ki ningol khudo. US Pizza and Fried Chicken at Sangai Pro. For us, food is about taste and delicious choices, but at affordable prices. Fresh dal with a high wheat content, fresh vegetables and chicken make our food special and healthy. We have 3 types of pizza crust to offer you. A wide variety of fried chicken items, burgers, garlic breads, pastas and mocktails await you. Come to US Pizza and Fried Chicken for delicious belly-filling portions at pocket-friendly prices. And yes, we are kid-friendly too, so bring your kids and enjoy with them. Come, taste the best pizzas in town and a host of other food items at US Pizza and Fried Chicken, Sangai Pro. Break matungda mayamba mukahna taram nokchori ikui kuidna Citizenship Amendment Bill CAB chatnarani haina khanglaba fawbada paliba sarkar asina nachungdana karisu tawroi haibagi matagum ningaidana laithokli karigumba thangmaiban kendrada mitop sing voter lista MLA na hapchile haibagi khudam piba ngamlabadi rajniti dagi pothage haina MLA KS Joykishna phongdokre ngasi khoyathongda leiba MLA asigi yumda pangthokpa pawgi mifam aduda MLA Joykishan na makha taraduna state asi yamna aruba tangkak amada leire हाइबसी मिपुम खुदिमकना खंगलबा वाफमनी असोबा इशू कया लैरिबसी खंदना इशू नतबदा इशू ओइना सागतुना ngasiगी लैबाक असि मांगदौरे लमदम असिदा लैरिबा येलहोमी सिंह असि ngakchananaba पाम्बै अमता लैट्रिङै सेरक्ता CAB चटनरकलगनी हाइबसी मिपुम खुदिमकना खंगलबनी फिबम असिदा पालिबा सरकार असिना बिल असिदा अखोइबु ngaknanaba क्लोज अमा हाबलकनी हाइबगी मंगलान अमदा ताउदुना निंगाइदना लैथोकलिबसी अंगकपा फावी असुक लुरबा तानफम असिदा इशू असि नाथैदुना थमलिबसी अंगकपा पोई जम्मू अमदी काश्मीरदा आर्टिकल 370 लौथोक्तुना स्टेट asi machet tana thugai kraba asida aikoina close ama hablakani haiba laithokpa asi yamna laibak thibani fibam asida yoroba matam isidi rajniti gi khenaba thamdana punna thengnabagi matam oire lairiba CSO saying ima event political leader saying punna thabak tawminaba matam oire miyam gi mihut oiriba MLA singi jaga jaga da kana mitop lairibage haibasi thidok minaba changi State Assembly na pass tawkhiba Manipur People's Bill ngasi fawbada President na SNP dana lairi karamkanda pirakani haibasu khangri aduga matamasida SN pirakani haina thajaba piba ngambasu kanamata laitri fibamasida ikoina tumina sum laisilabadi CAB chatnaraklabadi kari oigani fibamasida rajniti gi oiba khudong chaba fangnanaba honaba kaya lairibasi achoba para ama tambiba matam oire amaromda miyamna thangmaiban kendrada MLA na vote masing yamna na phangnana bagidamak MLA na mitop sing voter lista mingchale haiba wafam asi tabada angakwa fawi karigumba mahak na kendra asida mitop sing voter lista hapchile haibagi khudam piba ngamlabadi rajniti dagi pothage haina phongdokhi yellowi na taw mayam na hupchal akanda ko yellowi masing yam jirase umjallaga yor khira matam sidi kanana ngaklo pirige madurai da mating pangchel mi do madu Manipur miyam gi yakna banatra masi kanana identify tawge ba husi launagum se akoi bason pibe wapam tok se ba wai phaja ba color physical leba ning ba sagum se ba poina langnasi hayeng de ta honasi kari jaga de hosi ge ba ai thamai ban de housira kai samtong de housira sagom de housira mitop identify to mina se government si yobi ba akoi matan jana political mane ba
political tahanगुमसेबा लेरिबल लुचिंग सरकार लेंगाक पारिबा पार्टी सु यावबियु आइगिसु आई इसको यावजगे इचम जंबो पॉलिटिक्स न तौदबा कांगुस यावबियु लाइबक थीबदगी एमएलए रिप्रेजेंटेटिव तौद्रबा लेबा के थबक तौदो पॉलिटिकल पार्टी सु यावबियु अखोय पुनमक जॉइन तौरगा हुजिसे अखोय मिटोप खंडोक मिनसे मदुदा मिटोप से कानाना यहोन के सिखंगसे बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलाइबा उपोकपी खुनौदा था सिगी तांग तरुकता पाखंग अमगा मचा अहुम लैरबी नुपी अमगा कैना कटखिबगी थौदोक्ता नुपी दुगी लेमहौरिबा लैहौरिबा अवाब नंगलबा मचा अहुम की दमक लौखटपम थोकपा थबक चपचाना लौखटले हाइना चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बिष्णुपुर की ऑफिस पांगथोकपा मिफम अमदा कमिटी असगी चेयरपर्सन पी प्रेमचाना फोंदोक्रे महाकना मखा ताकिबदा लेहौरिबा अवाब नंगलबा आंगांग सिंह अदुगी मनुंगदा आंगांग अहल नुपा मचा अदुना मथंग सही की सेशन हौबा नंगनबा चटलिबा सही असगी डिसेंबर थादगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की सिंड्रेल होम अमदा थमलगनी अनीसुबा आंगांग नुपी मचा अदु मपालमदा लैखिबा मरमना था असगी कुनमंगा की अयुकी पुंग 12 मखाई फाउबगी मनुंगदा CWC की ऑफिस पुरकनबा नोटिस थाखरे लोइनना सोशल मीडिया दा वायरल ओइबदा यावखिबी अहुम सुबी पिकलिबा नुपी मचा अदुना लागलिबा था असगी तांग 13 दगी डिस्ट्रिक्ट असगी सिंड्रेल होम अमदा थमननबा प्रोसेस लोइरे हाइखि angang leibam pham dadi angang aside kaisu khangjadabane makhoida mind set tung goina ngai taba toba adugumba yawgadaba thodok leiragade angang singdui khanbiraga mob justice toba matamda madu mob justice ya bi tobidaba to suktok tobidaba haijatare tobidana ba honaba aduga ang chenaba oiragadi manang nakpa police ta child welfare committee da district child protection unit da child line da pau pibiduna angang singi right mangba yadabagi यादबनेना आंगांग सिंगसिना फ्यूचर जनरेशन की ओइना मखोइना अखोइ पिलर ओइगदोरबनेना आंगांग सिंगी वाखल नुंगारेदबा आंगांग दो पिनेबिबा आंगांग द फुबा चैबा आंगांग द मखल अमतगी अवरनि तो हन्दबा हाइबसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ना मसी स्टैट्यूटरी बॉडी अमोइना मसी मयामदा आई हाइजगे अदुगा मयामनसु यारिमु मखै आंगांग की पुनंग वाखल नुंगारेदबा थौदो अमत तौबिदननबा मनपुर प्रजा पुनम की मफमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लेरिबा प्रजासिंदा वाफम से थम नाकल अमरोमदा थासिगी तरुक्ता उपोकपी खुनौदा थोखिबा कैना कटपगी थौदोक्ता पिकलिबी नुपी मचा अमदा मफम अदुगी मियामना सथखिबा थौंग अदुबो वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट वाट ना अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकपगा लोइनना थौदोक अदुगा मरी लैनना अचुंबा खंगथोकननबा ngarang वाट ना येंगसिनख्रे हाइरकली मणिपुर लेंगाकना लमदमसिदा इकंग थोकले हाइना लाउथोख्रबा मतोंग मणिपुर की केंद्र हुंफुगी मनुंगदा वांगजिंग तेंथा केंद्र की MLA पी ब्रोजेना इहान हानबा ओइना केंद्र असगी इकंगी अवाबा मायोकनरबा लौमी सिंगदा ngasi हाइब्रिड गेहू थाननबा मरु मरांग सिंग लानाय ओइना पंजाब तगी लौरुरगा लौमी सिंगदा यंथोख्रे ngasi वांगजिंग तेंथा डेवलपमेंट कमिटी न सिलगा वांगजिंग वांखैदा लैबा MLA ब्रोजेन की युमदा पांगथोकपा थौरम अदुदा MLA ब्रोजेना कुमसी सहीगी नोंग लिंगना चुबना मरम ओइरगा लैंगाकना स्टेट असि इकंग थोकले हाइना लाउथोख्रे अदुबु वांगजिंग तेंथा केंद्र गिदी सांगेंग ओइना फौगी महुत पाक्तकनना गेहू ओइना थाहननबा थौरांग असि पाइखटपनि हाइखि कोइना मणिपुर की लौनी न मांग सते रहिए इबाइ बुनि सते फौ सते कोइ लौनी पर कोइ लाइल लौनी हो यार फौ थारो दो कोइ फौ की बहुत रे सो पाबन ने तो ये आई हो सो को मरे थारो सेप्टेम्बर लो कोइ आबा कोइ करी मखन म थारो दो पेरू को लो समोम ले जो किसी इमु को बहुत तो दीबो को बारे यदि पेरू से कोई जिलो के लिए हे कर सो उसी पेरू से ऑफिस के तो पेरू लाइक तो जो जो ताता लाना खत्म है कोई पेरू से हार चाहे तो का है ताता लाना खत्म है पेरू की मया में खा कर पेरू लो समोम तो खाई क्या करने की और पेरू समोम तो खाई क्या करने की People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak in Infugani Suba Mapokumon Thauram Lamdamasida Kundaminariba Chingmi Tami Miam Pumnamaka Kusam Naduna General Headquarter 701 Suba Mobile Battalion Tactical Headquarter Base Area Transit Camp Amadi Training Center Singda Pangthokre Haina Loop Asina Thadrokpa Cherolamana Hairakli Seroladuna Maka Taribadi Loop Asigi General Headquarter da Pangthokiba Mapungweba Thoramaduda Party gi Acting Chairman na Athoiba Mithunglen Chief of the Army Staff na Thoramapu Amadi Organization Secretary na
अथोइबा लाइंबिरकपा ओइना सरुग्याखी एक्टिंग चेयरमैन मैरा सुकतुना हौदोकलबा मतुंगदा लुपकी मचु तरेट की फिराल चिंखतखे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा ना पुथोकपा चेफोंग कंगला सेमपुंग की वॉल्यूम 5 इशू नंबर 5 सु फोंखे थौरमदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइकिबा लुपकी एक्टिंग चेयरमैन महाकी ओइबा वारोल पिरदुना लमदम मसी ngasi mayai kaba chinja ki isau thokle chaukat pagi lambi de gi lafna nathai senja thumja gi mahum chauna sagatle kanglei sanura singbu ikai khumna bidre chinjak ta mipal tangle iramdam gi laingak chubli mitopna mipal tangduna miram gi potlam na hingle amadi yalhomi singi saktam mangsilakle asigumba fibam asidagi khunai asi kanjananaba sanglaba matam asi kanglei miyam gi yawol लानमी सिंगना खुद खुलाई पाइदुना मांगख्रबा इरैबा की निंगतंबा हंजिल हननबा लोयलम मपु इंडिया की मथक्ता लांथेंग सथरी हाइवे यावना वाफुम कयामसु फोंदोखी वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल की हौजी अवार्ड पलैरिबा ओजा सिंह अमदी स्कूल असिगी अवार्ड अपासिंग अथुबा मतम की मनुंगदा मेंशन बियु हाइबगी दाबी तौरदुना ngasi स्कूल अदुगी महिरोय सिंगना वांगोई बाजारदा वाकट खोंजंग संगसिनख्रे वाकट मिफम अदुदा सरुग याखिबा स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी लाइफ्राकपम राकेशना फोंदोखिबदा था असिगी तारानिथोय फावगी मनुंगदा लैंगाकना थबक्ता ओंथोक्ट्रबदी मखाताना अकनबा खोंजंग कया संगसिलगनी हाइखे सनीपांगा हुमद्रानिपान ने बेलेरी मिसिंग जे वांगोई सेकेंडरी स्कूल दा अदुना क्लास 11 हाइबा सेक्शन जिदा लेरी जे सेक्शन मरी थों खाइदुए तुये को सेक्शन अहुम थों खाइदुए बा अदेदि कमर्शियल लेरी सेक्शन जे मी जे हम जामन मरम ओइदना कोई क्लास तो बुजे फजन तो ngamdre हजिबुदाना पार्टी केन तो दबोय तो लेरे बा अदु सि जे कनादा मांगजे गे हारगदि कोई स्टूडेंट मांगजे बा सात्र लोय मांगजे रे बसे अदुना सि सात्र गिरिया सोकपने अदुना अथु मतमदा लाइबा तांग ट्राइन थबुके मनोंदा ओजा जे थाबि लक्तबा तारगदि कोई अकन बखोंजन जंगन जराने बा मतम कयागी ममांगदगी लमदम असिदा खुंदादुना लैरक्लबा मैतै पांगल सिंहबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल ट्राइब की लिस्टा चलहनबिदुना मसिंग यामजद्रबा मैतै पांगल सिंहबु कलहोननबा मरी लैनब सिंगना होनबियु हाइना मैतै पांगल शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी लीगल एडवाइजर रवि खाना ngasi पाउमी सिंग उनबा मदा हाइक्रे इम्फाल ईस्ट की हटा मिनुथोंग लैबा MMWO की ऑफिस पांगथोखिबा उनबा अदुदा महाकन मखा तारदुना दाबी असि मतम मतम की पानखिबा लैंगाकता तक्सिनदुना लाखे अमदी गवर्नर दसु मेमोरेंडम पिशिन किबा लाइक्रे हाइकी ए इपा इपू दगी लेजरबा मैतै पांगन की लन थुम लन लम अमदी चटना कांगलोल कल्चर मणिपुर की मैतै निंगोन गे यान सन्नरगा अखोई की लेजेब ट्रेडिशन खुदिंग मक्से मांखिदंगाय होनबदा अखोई तंगाय फदना शेड्यूल ट्राइब हाइबी स्टेटस पीबीयू हाइबनी मदो लमदम सिगी लेंगाकना सुमसी मुन्न खंदबीरगा शेड्यूल ट्राइब हाइबी स्टेटस मैतै पांगन सि चनबम थोइने हाइना मरी लेनबा यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंड तौबीगने हाइबे आशा तौजरी अदुगा अथुबा मतमदा अखोई मैतै पागल शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटीना मणिपुर पागल इंटेलेक्चुअल क्या खुसमनरगा अचौबा वर्कशॉप सेमिनार कन्वेंशन अखोई अथुबा मतमदा इम्फालदा पांगथोकनी मसिदा अखोई थोइदोनि काई खुमनजरिबा ममांगदा पिसनखिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरना ममांगदा गवर्नरदा अखोई चाही 5 3 10 मुकी ममांगदा अखोई ऑर्गेनाइजेशन हाइदी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी से सेमखिबगा ममांगदा लेरंबा गवर्नर की मतमदसु पिसनखिबा लैख्रे अदुबु कंटिन्यूएशन होइना ngasi फोबो करिगुंबा फोबो थबक से लोखत पिरक्तबा करिगुंबा रिकमेंडेशन अमा फोबो सरकारना तौबीदबसिदा हेन नुंगाइतबगा लोइनना अखोई मसि तौदबा यादे अखोई हंदकी मतांगसिदा अखोइना होना हुद्रगदे अखोई कनागुंबमतना अखोई महूत सिलग होना बिरोय अखोई की मांगखिगनी हाइदना कीजरिबा शेड्यूल ट्राइब अखोई लिस्ट जाहौद्रगदे अखोई से मांगखिबा जाबगी अकीबदुदा अखोई कन्ना होनरगा ngasi asigumlaba शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी असिना चंगसिलकपनी कमिटी की कन्वेनर इस्लाम मकचाना मिटै न टालिबा शेड्यूल ट्राइब की डिमांड असिसु सौगतली डिमांड असि पुन्ना पिबिदुना इसान इसाबु कोंजबना बगी खुदोंग चाबा अदु फंगनबियु हाइकी ngarang Imphal East District Police Commando amadi Assam Rifles ki kangbuna fare hairiba Khunumayum Indrakumar chahi kuntragam mathoi apokpa laikhidraba KS Khemo Banto Laifam Andro Maring Then hairiba miyoi asi RPF amadi masigi Lanmi Singlu PLA ga karigumba hiram amatada mari leina de haina lub asiki Assistant Secretary Publicity Bankimna Thadorako Cherol amana hairakli हौजिक पाउगी मरकथन अतेनब ब्रेक अमतंग लौजरी अखोई की पामजब लंबीदा नियम चुमना चलबदी खुनाय असे नोंम नत्रग नोंमदी सौखटप खुनाय म सोइदन ओइजन
Radiant Group na inkhalakliba nupi singgi haithoi singthoiraba lausing amadi lamchak sing puthoknabagi tanjaki Forum asia hokok so boina lakadori bo October gi tang tarada curtain raiser Impal hotel da tang tok sarege curtain raiser numit asida contestant sing kana no habdu masakhamon ngodori bani event asigi grand finale lakle bo October tang sa doida hotel Impal ase soin pak sarege numit asida mayam soidana lengkotro Red Sopa, an online store based on indigenous food items. Iramdamgi oiba chanaba potlamsing online da Red Sopa gi khuthangda line phangbigani. Delivers to all over India. Yamna thuba matamda delivery gi khudong chaba su phangbigani. Delhi gi oina di iramdamgi oiba mana masing sing su phangbigani. Masida sunatana same day delivery gi khudong chaba su pijari. Available for both Android and iOS. Get 20% off on your first order. Download now for free. Red Shopper. Get local. Breaking matungda makhataba pau pizari All Trial Sandstone Labor Association Mori amadi Golden Timber Owner Welfare Association na Mori dagi langway puthokpada athingba pibagi matangda heng tang tara dagi Mori Imphal lambida matam kaktaba bantogani tawramba adu ngasi Mori Police IB da Association asagi mihut ching yauna Technopol ESP TS Bikramji DFO Technopol amasung mari lainaba official sing yawba mifamama pangtoktuna yasinaba purakre hiramasigi matangda ICC gi wangang loy PS Gangtina hayeng tang taradagi matam kaktana chakaban togani haiba adu yasinaba ama purakpadagi matam kharagi oina komthokle haukiba September gi tang kunthra dagi lambi da panduna lairakhiba Tata Timber kunthra manga adu Forest Department na daita loholaba matung government ki thifam thokpa tax sing chiraga hayeng lanthokpa yahalagani haiki Government side gi mari lenaba officer singa trade union gi Trade Association gi miyo singa yanaba matungin na among wari sari sahi aduga yanaba ma purutuna haying digi amuk chathagani haiba tang tara digi chathagani haiba indefinite blockade to lothokre Laingakna Citizenship Amendment Bill gi solution purakpa ngamloidaba lairabadi miyamda sengna haidokpada kari akaiba laibage hauzik paliba laingak asina ngaihak ki miyamda pangangda ngangbana oiba yaroi hauzik oiriba fibam asida miyamga loinana punna wa tanaminabana afaba oigani haina AISF Manipur State Council gi chairol amana hairakli Lamdam asi democracy satpa lamdam amani aina chatningba lining chatpada akaiba laite Jonathan gi imung manungbu Christian chatle haiduna tamthiba mawongda fubi saibiba khulda tanthokuna imung manungi pochai sing amang ata thokhan biba ase yaning de haina Christian Advocacy Council Rongmai RCSC gi chairman Angam Panmaina Fongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada mahakna makha taraduna thokliba thodok ase mairik tagi maijawi olaktuna laibak irang tholokpasu yai maramaduna athuba matamda khul asigi miyoi singna imung manung asi kauksangadabani haiki mokhoi gi hoji tanthok pikhrabani na mokhoi imong asida hoji chaningai thangningai setningai inningai aduga yum kai haibasi su laitrabani Hojik se seni ngai laitre migi khunda migi yum amada saidang duna hojik panu lairabane adamai da mokhoi gi mangjaba mak adu concern authority singna yingsin bire haraga mokhoi gi yum kai mangba isobu khrumjaba gi sang thuai biba punama adu compensate tobiyo haibasi ekhoi gi na demand ni maram de mokhoi asi laita lairaba adu imangsu rambanina mokhoi gi awaba adu ekhonesu mateng panghanninge aduga pusimbiakpa oisno haibase ekhoina pamjabani CRPF Manipur and Nagaland sector gi makhada civic action program gi sarukama oina mantri pukhi da laiba humpugomapan suba Central Reserve Police Force na sinduna maikei adum gi lairaba imung singda solar lamp sing kyanthokre battalion asigi camp ta pangthokpa chamba thormadu da thobu oidiba commandant Omkar Nat na haikibada CRPF na
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि उनकी स्टार रेटिंग होनी चाहिए और वही उपकरण जो है मार्केट में उपलब्ध होगी जिससे कि बिजली की बचत हो और वो बिजली जो बचत होती है वो उन इलाकों में चला जाए जहां पर कम हो जिससे कि एक बड़े परिशिष्ट में सब जगह सामान्य तरह की बिजली उपलब्ध हो यही हमारा देश का लक्ष्य है और इसी तरह से हम उन्नति भी कर सकते हैं। सासिनवा पेंशन बुक सिजिनरगा मियामदगी सेल लौथोकननबा होटनरबा नुपी अमा नॉर्थ एओसी दगी फारबा मतुंग वारक वक्तेन लगा इमुंग मनुंगदा खुसिनक्रे हिरम असिग मरी लैनना ngasi ACDC gi office ta pangthokhiba paugi mifam amada club asigi president Ramthar Kaisingna nupi aduna sasinaba pension book sizinarga miyamdagi sel lauthoknanaba honarambani thongdok asi atopa miyoi kaya amanasu tawramba yabagi chingnaba laire maram aduna lamdam asida lairiba miyamna asigumba miyoi sing asidagi section biu amadi lainga ki mari lainaba loisang singna hiram asigi matangda ehenba mieng sangbiu haiki alertness spirit sina sugumba mayam amase lakpa matamna miyam section biu masidigi akoine kanthokna hona si maram di masi fake ni number 2 ni masidigi kana gumba khangdraba moida apang kano silaga paisa thokpa khotpa mayam am lakani ado sugumba mayam de akoine ngak thokna bagi damakta ACDC club na masi mayam da alertness amal laina na ba haiduna koina ngasi media gi thongda koina wagatsari nijari appeal tawjeri amasung mari laina ba koigi masi concern authority manipur government asu masugumba mayam fake pension book amasung fake different types of sugumba corruption gi mayokta laiba mayam sisu yengsin bireraga tungda haureiba mirong kya gi punsi kanana ba tawbiu haiduna koina media gi thongdigi sumaina wagatsabani Malem gi tongan tongan wa leibak singda pangthok na bagum wangkhai ningthem pukhi mapan da leiba Sear and Care amadi Wangoi Community Health Center na sinduna World Mental Health Week 2019 palan thoram ngasi Wangoi CSC da su pangthokre thoram adu da saruk yakiba Rims Hospital Psychiatry gi Head of Department ki thau puriba Dr. RK Lenin na lamdam asida leiriba miyam da mental health amadi society gi matau koram na ngak thokani haiba khanghan bagi pandam da ngasi gi sigumba thoram asi pangthokpani tongan tonganba maram singdagi miyoi kaya masa matomta sijabagi chang wangkhalagli masigumba kaya asidagi ngakthoknanaba akhang ahi singdagi pautak lobagi tangai fadaba lei haikhe adege mo khoina suicide che karamba chahi matang dana ayam tawge haragadi inkalagli ba chahi 15 dagi na 13 phaugi yang launa lairi laisu tamgadaba mahe ma tamgadaba mahegi no ma khuchu khutsa hebagi pot ama tamgadaba matam se masi suicide kwai de hena tawgan matam oiba ओजासिंग ज्ञान ताबीरगदी मधुगी प्रेशर दो अहेन प्रेशर दो पीबीदब मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट होना सपोर्ट होना पीबीरगदी सुसाइड की महूत हेन फब परफॉर्मेंस लाक्तोइनी हाइरिबा पोटसिंग से अखोइना अवेयरनेस असिगुमा प्रोग्राम सिंग से तौरगा खंगद्रिबा ताद्रिबा मयाम से अखोइगी तिनबीरबा मयाम से मसिदा अखोइगी मेसेज से पीरकांदा मखोइदसु अखोइ सुसाइड प्रिवेंशन की अखोइगी चावरबा रोल अमा लहनबा याबा अदुना सुसाइड हाइबसिदी प्रिवेंट तौबा याबा पोटनी गाथोकपा याबा पोटनी हाइबा मेसेज से थमजबा अदुगी पांडमगा लोइना नगसिगी प्रोग्राम असि थौरम असि पांथोकसबनी मसिगुम्बा इसाना इसागे मांगनजबा थबकसिमदि याने मखै कोइ लाना लैसि तौहनगुनसि अदुना खुदिमकसिंग असे कोइ डाइरेक्ट अजन तमगे आई मतिक जाबा मी म ओइगे आई फ्यूचर की आई परफेक्ट पर्सन म ओइगे का आइसे आई ब्रेन सिदगी आई कोक सिदगी खंधरगा मदुदा कोइ होनरकदबा ngaतने अदु मरु ओइना कोइगे ब्रेन कोक असुकी मतिक कोइ सेक्शन बताय चारुदबा चिंजाक जाबा अदगी खल्लोइद वखन खनबा खुदिमकसिंग असे कोक सिदगी थोकपने
Handicraft खक्तगी ओइबा नुमित मंगानी जथगदबा exhibition cum demonstration ama ngasidagi Nupilan Memorial Complex ta hogdokre Ministry of Textile gi makhad laiba Development Commissioner Handicraft Forum Partner Sinduna pangthokpa exhibition adu hogdokpagi thoromaduda Directorate of Handloom and Textile gi Director K Lamli Kamai Joint Director E Jiten Senior Designer Sukumar Haubam Amadi Assistant Director Handicraft TS Rajena Thoromapu Oina Sarugyaki State Amadi National Thakta Award Fanglaba Awardee Singna Sarugyaki ba exhibition aduda punna stall kul rom hangdona handicraft ki pothok sing miyam da utke exhibition adu hogdokpagi thoromaduda Sarugyaki ba Assistant Director TS Rajena DC Handicraft na sinduna pangthokliba exhibition asina handicraft ki oiba pothok sing miyam da uhanba ngamlagani masida sunatana artisans singi hai singba kaya adu miyam da uhanbada achobo mateng ama oiragani haiki sigumba khara khara musal laiba craft sing aikoi gi yamna linguistic oiraba oirakadoraba kambu sing se state government gi kuthang da training gumba khara aikoi paikat chaningba aikoi gi wakhanda laije aikoi gi akakna ba ma laibani aikoi na tobo ngamda state government ne yam ngami aikoi gi yengbada manipur helm handicraft demo corporation daga laiba yoliba laibi riba pot mayam Langa Tamaga Homo on the Piriba, Siguma Mayam se, Ziki Ladiba, officers in Chit Papa Hypatai, Paika Labasi modernizing Pigadori Mayam, Hana Yamna Pin Pyramid Krakasau, Pirapagi Mamim Sudum Ujavaitai, Aduna, Kada handicraft artisans in chair, and the Kimani takes the lap Matamda, Makogi, a pin Manakarino, I coin a people and Manakarino, Makoi that we have Nakarino have said, Hitang workshop seminar Mama Tambiraga. The handicrafts develop organi Khergaon da laiba Yumkhaibam Athletic Development Association Yadana drug ki mayokta sangsilakpa khongjangda drug yonba mioi ani yauna drug chaba mioi taramari fagat pangamkre haina association asigi publicity secretary Y Sahitna thadorokpa cherol amana hairakli cherol asina makha taraklibadi haukiba tha asigi tare ki numidang wairam pung mangaga makhairom tarakpa adwaida drug yonba mioi ani drug ka kona na fagat ke faraba mioi sing adu porompat police station da sinaduna aingi oiba thabak sing lokhat ke masigi makha satharakpada tha sigi nipan amasung mapanda drug chaba mioi taraga mari fagatuna wahang pahang taubada drug yonba mioi kharagi maming haidurake makhoi sing adugi mathakta su aingi oiba thabak lokhatlagani haina thajaba pirake hairaduna yadana sangsilagliba khongjang singda achumba pamba mioi singna mateng pangbiu amadi saugatpiu hairi Haukiba October gi mangada wangkhai khunod laiba KFNPD gi storekeeper Ice Prem Kumar Sharma gi yumda bom langsinduna pokai hankiba thawongbu yaningda ba phongdoktuna ngasi Employees Union KFNPD Manipur na sinduna sangai progda laiba FCI godown mamangda wakat mifam phongkre wakat mifam aduda sarugya kiba Sandel district ki district supply officer SK Halimna miyam gi thabak tawriba mioi singda aki akhang pokhan biganu amadi matungda asigumba thawong asi Sathabiganu haina phongdokhe bom langbiganu kianbiganu khanganbiganu pomtok tokpiro khoi tension free da thabak suhan biu lairaba public mayam si parang kaina sing phangna ba hon asi awat apa lairaga su chithanan thab lairaga su noi khwaina mating pangbiraga hena phangnana ba karam mongda karawai da soiri bage do men khana ba hon asi amo hanna tokbiranu bom pokhai hanba bom na ki hanba wahaina phone da ki halakpa Pitok bayaro edu to bayaro heba wahi edu pumtok to piro Hojik pau ge marathan aten break amatanga laujori Diwali amasung ningol Jacobana lakpaga iroinana sangai Honda na festival asida Honda cars ki ahenba discount sing pizari Hojik lariba Honda cars ki discount sing adudi Honda Amaze up to 42,000 Honda Jazz up to 50,000 Honda WRV up to 45,000 Honda City up to 62,000 Honda VRV up to 1,10,000 Honda Civic up to 2,50,000 Honda CRV up to rupees 5 lakh. Attractive oiraba discount sing asi lakliba October 19 gi mangoinana lobi hogadabani. Discount sing asi gidamak terms and conditions khara laizai loinana madik charaba servicing center su laizari. Akupa marol gidamak ngasimak lengsin birau Sangai Honda Ghari Airport Road Imphal Manipur.
ब्रेक की मतुंगदा मैम अमुक हन्ना तराम नोक्सरी था सिगी तरेता जिरी टोलेदा ताकिबा एल जेरी की हक्सांग ngasisu फंगवंगमदना लैरी ngasisu एल जेरी की हक्सांग थीबदा थबक चथखी जिरीबाम की डीसी मैंगलम राजकुमार लुचिंबा टीम अमना जिरीबाम जिरी मुक्त चतुना चथरीबा थीब हुंबगी थबक अदो हकथेंगना येंसिंख्रे जिरी पुलिस की मोटर बोट सिजनदुना चथखिबा खोंगचट अदुदा डीसी मैंगलम राजकुमार जिरीबाम पुलिस की एसपी मूवी एनडीआरएफ की टीम अमदे इमुंग मनुंग की मियोइसिंगना सरुग्याखी नाकलमरोमदा मणिपुर फूड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वाइस चेयरमैन के शरद कुमार नसु मणिपुर फावरबा माइबा उरुपतगी अस्वाटोला फावबा पुरक्तुना जिरी टुरेलदा लोफकिबा जेरीगी हक्सांग थीब हुंबगी थबक चथखी उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ कटक ओडिशा सिंधुना पांगथोकिबा कुनगतरे सुबा ऑल इंडिया मल्टीलिंगुअल ड्रामा कंपटीशन दा स्वच्छ भारत हाइना मिंगथोनबा ड्रामा असिना बेस्ट प्ले तारकपगा लोइनना ड्रामा अदुदा सक्तम लांकिबा सिंगबु हराउ तयाम ओपगी थोरममा ngasi यास्कुल दा लैबा मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन की हॉल दा पांगथोखरे ngasi की थोरम असि हौगलगलिबा आर्टिस्ट सिंगबु पुकनिंग थौगटपा अमदि हेना होनहनिंगबगी थौना हाफनबा पांदमदा पांगथोकपनि हाइना एमजीयू की जनरल सेक्रेटरी टीपीओ बर्टना फोंदोखी पोंडिचेरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया कम्युनिटी ना सिंधुना पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी दा अहुमलक सुबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एकेडमिक कम कल्चरल मेगा इवेंट फेटोम 2019 हाइना मिंगथोनबा थौरम अमा पांगथोकपा लोइनना नॉर्थ ईस्ट स्टेट निपान की अपुनबगी सक्तम फजरबा कल्चर अमदी ट्रेडिशन की सक्तम सिंग उठ्रे था असगी मंगादा पांगथोकिबा थौरम अदुगा मरी लैनना मणिपुरदा चावरखिबा स्टेट अदुगी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस की कमिश्नर एस जे चिरुना नॉर्थ ईस्ट की मरु ओइना महिरोइ सिंगना इंडिया की मफम अमदा पुकनिंग लैतान लैबा ngamnanabagidamag asigumba नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी तखक्तगी ओइबा अचौबा अपुनबगी थौरम अमा पांगथोकपसि अफबा खोंगथांग अमनी असिगुम्बा एकेडमिक ओइबा अमदी कल्चरल मेगा इवेंट असिना हेना नुंसी चानबा पुरकपदा मतेंग ओइरगनी थाजै हाइखी आर्चरिया बाला सक्सा मंदिर पोंडिचेरीगी महिरोइ नांसी मैस्नामना मणिपुर फ्यूजन सोलो फोक डांस अमदी फजरबा नागा स्टूडेंट सिंगी इसई अमदी अपुनबगी मसक ताकलिबा मणिपुरी इसई हिंगमिनसी अखोई सक्तुना तिल्लिबा मियामगी पुकनिंग सिंसिनखी लोइनना थोरम अदुदा असम की बिहू डांस अमदी मेघालय की खासी ट्रेडिशनल डांस असि फजबा मसकसु नहोनना उठखी चांदेल की एडीसी मेंबर टीएस विलिंगसन अनालना कनालखु यूथ क्लब की नहा सिंगल लोइनना चांदेल दगी चकपिकारोंग चटप लंबी की ख्वाइदगी संबा लंबी अमा ओइरिबा बेरु खुलदगी तोकपुकपी खुलफावगी किलोमीटर तरा सांगबा पीएमजीएसवाई लंबी की नाकेटा सोंगजिलकपा नापी सिंगबु उसावसा सिंग सेंगदोक्रे ngasi की लंबी की नाकेटा सोंगजिलकपा सिंग सेंगदोकपा अदुगा मरी लैनना एडीसी मेंबर विलिंगसन अनालना लंबी असि चांदेल दगी चकपिकारोंग चटपीगी ख्वाइदगी संबा लंबीनी लंबी असि महाकी केंद्र की मनु चनबा लंबी दी नते अदुम ओइनमक लंबी असि नागेता सोंगजिलकपा कया असिना लंबी असिदा तांगदुना चथोक चसिन तौरिबा मियामदा एक्सीडेंट चिंगबा थोलकपा याबना मांगजोंगना सेक्सिन थौरांग लौखटपा ओइना ngasiगी सोशल सर्विस असि पांगथोकपनी मरी लैनबा लैंगा की लोइसंग सिंगनसु लंबी असि फिबम हेना फगरहनबा लैरिबा सिंग पोर्ट होल अमदि टर्निंग पॉइंट सिंग खरा पाकथोक चौकथोकना सेमजिन बियु हाइना मरी लैनबा सिंगी पुकनिंग सिंगसिनखे चांदेलदगी चपिकों चप्पल लंबी बेरुगा तपोपी की मरक से अखोगी लंबी पीएमजीएसवाई ना हाने खुरमबनी अदुबु असि सोंगमन मदुदा गाड़ी थोमनब याबी पॉसिबिलिटी याम वांगबिसिदा खोई ngasi voluntarily ओइना कनान खुगी यूथ क्लब पुरगा खोई सिसे लंबी मताई की लोइना मक सोंग म्याम से सेंगदोक से ना किलोमीटर तरा से न पांगथोक चाबनी स्टेट अथॉरिटी सिंग स्टेट गवर्नमेंट सिंग दा अपील तौजनिंग बदी यारगदी सी लंबी से मेंटेन अदुम फजना तौबिनबा अदुगी लंबी खरा पोट होल लेबिसिंग अदुगी यंगसन की खरा वाइडनिंग तौब याबा लोनमसे थुनमता तौबिरबदी पाथोपिरबदी असिगुम फ्यूचर दा एक्सीडेंट गुम कयामुसु प्रिकॉशन लेगिने ना फील तौजन ngarang numidang pung tarup lom taba matamda moirang police ta wakat ama lakpadagi thijinbagi thabak chathabada nupilan celebration gi mingda miyam dagi sel khairamba nupi ahum phagat pangamle hairi faraba nupi sing adudi mairembam manitombi mapuroiba m rajen leifam kodom pokpi mamang laikai toizam romila mapuroiba ti thoiba amade toizam memcha mapuroiba ti tunal anganda kowi hairi
था सिगी अनीदगी तरा मंगा फावबा चथगदबा श्रमदान कैंपेन गा मरी लाइनना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2020-2021 सेमनबा अमदी स्वस्ता पगवारा 2019 की सेंथंग पीठबगी पांदमदा लाइरेंजम मैजराव ग्राम पंचायत की अनिरक सुबा स्पेशल ग्राम सभा मिफम ngarang पोथावी बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोक्रे थौरम अदुदा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वेटरनरी PhD माइनर इरिगेशन केवन PD एजुकेशन अमदी फिशरीज की डिपार्टमेंट निपान की माइकैदगी ऑफिशियल सिंग लाक्तुना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांगदुना लैंगाकना मियाम की याइफनबा पाइखतलिबा थबक थौरांग सिंगी मतंगदा मियामदा खंगहनखे थौरम अदुदा वांगांगलदुना लाइरेंजम मैजराव ग्राम पंचायत की प्रधान टी मंगलेम्बना मियामना जॉब कार्ड की सेंफम से थबक सुबा सुदबा लौफम थोकपनी खनबदु तोकपियु ग्राम पंचायत ना पाइखलकपा थौरांग सिंगदा सौगटपियु यानिंगदबा पामदबा यारुगसु फम थादोक्सगे याबिनिंगलगना निंगथिना तानोदुना चाखोननबा होनमिनेसी लू नानबा ग्राम पंचायत अमा ओइननबा लम तु सिट सेंगबगी थबक असि चही अमदा अनिरक पांगथोक्सी सिंगल यूज प्लास्टिक पोलम सिंग साइथोक्तना निंगथिना थंबियु गाड़ी अमा थौरांग तौरगा खोंबा हौरगनी हाइखी जॉब कार्ड होल्डर सिंगसु थौरमदुदा सरुक यादुना चही असिदा पाइखलकदबा थबक सिंग वारोफनखी मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट ना बुक क्लब इम्फाल अमरी यंगस्टर डेवलपमेंट क्लब यारिपोक अंगठागा खुशमनदुना था सिगी अनीदगिना तराहुमदोय फावबा सथगदबा पर्यटन पर्व 2019 की सरुक अमा ओइनांग से इम्फाल की जेम हॉल दा इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन पांगथोक्रे चामगा यांखै सुबा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ the father of nation Mahatma Gandhi haiba team da pangthokiba quiz competition asida lamdam asigi tongan tongan ba mahiloi sang singi mahiroi kyana sarugyakhi Lamding the Laiba Lamding Educated Welfare Association Lewana Shinduna ngasi Lamding Laikai Mangada Laiba Yumda Yokpa Sansing FMD Vaccine Kaptokre Joint Director District Veterinary Thobal Amadi Sangayumpom Veterinary Dispensary ga khusamnadna pangthokiba thoramaduda Lamding Laikai Mangagi San Nimfuromda hida kapthoki Hauzik Pagmerkhan Atemba Bek Amatangal Launjeri Takadoriba Ningol Chakobada set inabagidamag quality layraba ahongba mamalda pinabagidamag same saduna layraba Nagamapal Ima Kaitel opposite ki first floor da layba Showers Boutique showroom Inat ki oiba apama makhalgi firol suna phangadaba showroom Loinana Christian singi wedding da seasonaba wedding gown su mafam asida phangbigan Nupi kagdagi natana angang sing amadi jeans ki pants shirt half pant coat vest coat kurta pajama fajom kurkur fajom amadi ready made fajom makal suna phangaw mafam Yam nueva pao mana mafam masida adom adongi apama design kuding makki order slogzari Amtang lengshin biro Kwai Brahmapur Nagamapal Ima Kaithelgi opposite fast floor da leriba Service Boutique Break matungda mayamong kana taranok-sari Tinsukia Police CRPF ki 210 Suba Kroba Battalion Kulhumdoi Suba Punjab Regiment Amadi Kunmathoi Suba Para Security Force ki apunba Kangbu Amana United Liberation Front of Assam Independent Alpha Aigi Miyoi Ama Yamlaba Bom gi machaka konana Assam gi Tinsukia District gi fare farba miyoi adugi mamingna Sabdon Assam Atopa Mingna Janki Bora Kawi Digboy Police Station gi manung chanba Major Maromi gi mafam amadagi fabani Mahak Myanmar da training torokpa misak amani hairi Mangondagi electric detonator ani IED circuit ani battery ahum remote control ama TNT kilo taranithoi fangki China gi President Xi Jinping lakliba October taramathoi amadi taranithoi da numit nini gi khongsatta India lakni haina ngasi India amadi China na chap manana phongdokre makna Chennai da India gi Prime Minister Narendra Modi ga unagani lakadoriba China gi Kangbuda Foreign Minister Wang Yi National Security Advisor Amadi Atai Atopa Thomi Singh Yarokani Hairi Adubu Xi Jinping na Narendra Modi ga unaba asida thoidokba akhanaba hiramda wa khanagadaba su yaude hairi Chumna Laibak ani asigi marakta thazaba hengkatnanaba anirak suba oina asiguma informal summit asi pangthokadabani hairi Hausi amuk sanabagi pau phongbigani
Moreda Laiba Cookie Student Organization Sinduna Tha Sigi Tang Taragani Toy Fauba Numitara Nichupna Sathagataba Inter School Sports Meet 2019 Ngasi BJP Manipur Pradesh ki Vice President ISS Benjamin Matiana Hudokre Moregi Gangam Langtol Playground Hudokiba Inter Sports Meets Asida Moreda Laiba Tongan Tongan ba School gi Mahiroi Singna Sarugyari Ngasi gi Sports Hudokpa da Mahiroi Singna Mass Pass Satpa Yauna Nat ki Oiba Jagoi Sing Utki Tungda Bethsaida School amadi Eclabia Model English School anigi marakta football match amasu sanaki Mahatma Gandhi ki Samaga Yankai Suba Mapo Kumonga Mari Lainana National Student Union of India NSUI na Sinduna Ahanba State Level Mini Marathon ngasi NSUI gi Manipur State President P Bankim Chandrana Manipur University gi Gatagi Lamtakre Run for Peace and Progress haiba wakalonda chen kibal lamjen adu kanglagi nongchuk thangba get tagi lamthungpham oiki lamjen adu da mahiroi nupi macha amadi nupa macha hum furomna sarugyaki lamjen adu lamtharaduna P Bankim Chandrana sana khonabagi khothangda lamdam asida amata oiba lipunama sagatuna tangdu laitaba khunai ama puraknabagidama ngasigi lamjen asi pangthokpani ngasi lamdam asida lairiba thogdok wathok kaya asigi waroisin ama puraknanaba sana khonabana Maru oiba machak ama orakli masida natana lamdam asida khundaminariba kangnup sing amata oina punsinabagi machak amata leite haike ngasigi society da citizenship amendment bill na chingba akoi ngarang na handa hujik thokalaiba issue akoi gi BJP sarkar na akoi gi nampu da impose tawna na ba akoi gi Amit Shah na lauthokiba asigum na chingba sigi matang da akoi instability myam ama state sida turmoil lakadabagi asigumba mayam ama ngaidana leirabane pipeline da aduna haiba posak sing asidagi akoi kari karamba moongda tawgadage habdo NSUI na so in every angle every step every sphere da akoi hotnanaba akoi su sem sadana leijari habdo ngasigi mini marathon asigi khudong chaba lawraga so akoi wafam si thamjabane Chahi asigi ima panthoibi irat thauram gi saruk ama oina ipa thogok voluntary organization asinduna nimphugani thoi raksuba all Manipur mukna takhatnabi 2019 ngasi ipa thogok ki lamfel laiba arts and culture complex ta pangthokre thorom adu kamari lainana committee gi co convener khoibam kumarjit maitaina haukiba chahi kayada ima panthoibi irat thongni ga mari lainana thangta thangi laiteng na chingba thorom kaya ulami adubu mukna hairiba masana asi mangkhigada badagi kandabadi yade haiba wakalonda yumfam oiraga mukna takhanabi asi haukiba chahi kayadagi pangthoktuna lakpani haiki akhoi gi leijaram indigenous art form culture haiba tradition mayam du yokhatpa amachung madu revive to buduni pa thokoi panamsi adugi saruk amo oina akhoina sahi khudengi ira thongni ema bathe ira thongni tawje majul loira matungda akhoi muna takhanbi gi function ji pangtukje mangjongna na ama ahan ma hogala pu matam de akhoi thangta adagi akhoi thang leiteng haibna jing matormi adubu sai kharagi matungdi akhoi muna jiwen leptana masigi art form si akhoi noma noma gi sidara pagi matungina masi kakhatabya di habi wakhalonda sumai tawda chinmani ngasi nungthil phongna khiba pause singda kari kari marui ba pau yauri bage habadu mayam punna mung ming taminasi Kanglipok ki Maira humbudra raksuba territorial army de thorom pangthokre atai forcing na loriba thodang dage khakta de chief minister legak na bebishana ge case CBI da sinaba ki re bihat pani chingnaba sing kangkhatuna thamna bohonari Jai Kishan ahanba state level mini marathon lamthakre World Mental Health Day gi thorom pangthokre Kangla Paw territorial army da lamdam sigi na harol singna soktaba leitena sakhat lambi da mateng pangli Biren India lengak na cap soidana pass tawrak lagani pass tawkhraga khongjang changsin bagi mahutta tawdringai da changsin hause Jai Kishan Pok Jail territorial army na state asige security da mateng pangli Chief Minister Bebishana misi da fakiba sing jail da leibagi mahutta hospital da leiri KH Jai Kishan Nupa nupi lamsat kam na chatanaba aina ma semgadabani Aerobita Pandam Manipur ga thadok na ba yararoi da ba security force di territorial army ni Chief Minister Mitop changlakpa leiba thingsi haina panglau da lauraga thabak paikhatrabadi karisu kanade Jai Kishan Rims ki thodok amadi kaina katpagi thodok laibak thibani miyam na mob justice tobiganu WAC Center lenga ki employee amasung pensioner singi DA cha da manga piragani lauthokre
Loislakpada maruiba pau amuka hana pizari. Umdra Suba Territorial Army Day Palan Thoram Pangthokre Territorial Army na lamdam asida achoba thodang lori haina Chief Minister N Birena haikre. Mahairoi Bebisna mihat January ba mioi sing laingak na haktheng nana amasung nakoi nana kangkhatuna thamnana ba hotnare haina MLA KS Joy Kisana laingak tamaral secret. Amadi laingak ki sinmi singna mathau ningthina taunana ba amadi senza thumza thingnana ba thorang kaya local e haina Chief Secretary Suresh Babuna TOMTV ga akhanana unaba amada haikre. Ngasih demak tadi Manipuri pau matang sida loijere mi eng tabir ba punama po ARUNBALA amuk kahna kurum jari.